umutwe wa 23 uri gukora akazi gakomeye cyane mu bijyanye no guhashya no gukubita coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. FDNB zakubitiwe hano muri Katogota, zikubitirwa hano muri Sange, zikubitira ahantu bita hano muri Ruvungi, barazamuka hano hafi neza cyane ubwo bari kugerageza kujya kwataka hano Kamanyora ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iki gihugu cy'u Burundi. Sawa gusa bakubitiwe kuko bongeye gukubitirwa muri Sange, bakubitirwa kandi mu muhanda umanuka kuva muri Sange werekeza muri Runingo, ariko kandi barongera bakubitirwa no mu muhanda wa Kaziba. Ifungwa z'u Burundi zazengereje mama 23 bari kubasaba kubarekura ngo berekeze mu gihugu cy'iwabo. Ibyo byose rero biri mu makuru tugiye kugenda atubabwira, ariko kandi turanyarukira no mu Minembwe tubabwire uko urugamba rwari rumeze, hanyuma mu bisobanukirwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mu makuru tugiye kugenda tubagezaho muri rusange. Hanyuma ndi makuru cyane akomeye tugiye kubabwira kandi nanone na makuru ari kuvugwa muri Uvira, za ntasi za mama 23 ngira ngo hiriwe havugwa ko zafashwe zigafatwa na leta Kinshasa. Ubu tuvugana nababwiza ukuri kukuntu bihagaze yuko burya babasirikare bivugwa yuko bafashwe ngara batasi ba mama 23 byaje kurangira bihindutse ibicupuri, ngahubwo ngo cyari kinyoma cyane gikomeye ngo cyapanzwe n'umutwe wa mama 23 kugira ngo bahite bamenya neza cyane situation zo mu mujyi wa Uvira uko zifashe. Amakuru akomeye cyane kandi nanone tugiye kugarukaho na makuru ari kuvugwa hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aho biri kuvuga ko Wazalendo FDLR ku bufatanye na FARDC ngo bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga kugira ngo barebe niba babasha guhashya M23 bakayikura muri kano gace by'umwariko hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko bikaba byamaze kuba binanirana. Ibyo byose rero tugiye kugenda atubibagezaho. Nitwa Pacifique, turi kumwe gatanu kuri kagenzi ikako. Hanyuma munyemerere aya makuru nyatohoze mu buryo. Aya makuru akomeye cyane namaze kuba nkura mindani ku rugamba, namaze kumenya neza cyane ngira ngo ni ku masaha y'umugoroba ubwo bavugaga yuko ngo hari abatasi, ni ku munsi w'ejo ngira ngo hagati aho ngaho ubwo bavugaga ngo bafasha abatasi ngo bama 23 ngo hano mu mujyi Uvira. Icyo kintu tuze kucyumvikanaho neza cyane, birashoboka ko M23 yabifite abatasi hano mu mujyi Uvira, ariko nanone birashoboka yuko baba bariyo ariko bigize abandi aba bafashwe ngo nabasanzwe ari abasirikare n'ubundi muri FARDC baketswe yuko aribo bagambanye ngo bigatuma za modoka z'abarundi zipfumurwa amapine na za Wazalendo. Hanyuma ngo byaketswe ko abo ngabo bafashwe bageze kuri bane ngo baketswe ko baba aribo bakada ba mama 23 ariko bakababarizwa muri FARDC. Hanyuma baza gufatwa barafungwa. Uku gufungwa kwabo rero kutavuzweho rumwe, baje gusanga ahubwo ari operation bano barwanyi ba 23 bapanze bafite za drone zabo ziri hariya zitazwi ziyambarira gisivile bimere nk'abaturage. Ushobora gusanga birirwa batata makuru bwaba nijoro bakaba basivile bakajya kuryama, cyangwa usagasanga nk'umusivile wituriye ara mu mujyi wa Uvira afite akantu akora ariko nundi akagakora anatatira M23. Amakuru ufite aravuga ko bafasha abo basirikare baketswe, kumbi babasirikare nibo bakoreshejwe ariko bakoreshwa n'abantu batazwi. Abangaba rero ngo bikavuga ko buno butasi bwa mama 23 ngari ubutasi buhambaye cyane ngo bushobora kuba bunakomeza bukwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ari byo byatumye hari mu gihugu cy'u Burundi havumbuka ikintu kidasanzwe, ari byo tugiye kubasobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ari byo biri gutuma ubona abajenerali bari kuburirwa amarengero, ukajya kubona ukabona umukoroneri baramuhurutuye bamuvanye mu mirimo yakoraga bamujyanye mu yindi mirimo iciriritse hasi, ugasanga abasirikare nta jambo bari guhabwa bitewe n'iki kibazo. Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bw'uko isaha ku isaha intambara ishobora kuza kumusanga mu gihugu cy'u Burundi, bigatuma nawe ubwiwe atabasha gukotorora bimwe mu bice bigize igihugu cye by'umwihariko harimo n'uyu mujyi wa Bujumbura. Adasiba kwivugira ubwe ku giti cye avuga ati Uvira mukivuyemo tayari ubwo na Bujumbura nuko atariko nanjye nzahita nerekeza Kigali. Gusa ntago kuri ubu M23 irafata umujyi wa Uvira, ariko biri mu nzira. Amwe mu makuru akomeye cyane mfite nuko bana batasi ba mama 23 barizwa hano mu mujyi wa Goma wa Uvira plutôt, biravugwa ko bari kushakisha inzira bano barwanyi ba M23 bazanyuriramo, kandi n'ahantu heza operation zizakorerwa ku buryo bitazatera ikibazo ku baturage mu gihe uyu mujyi wa Uvira uzaba ufatwa. Kuri ubu amakuru mfite abasirikare babarirwa hano muri uyu mujyi wa Uvira bararenga hafi 30 n'ibindi, tubariyemo n'abameriseneri baje. Gusa za Wazalendo nyirango murabizi neza cyane, kumenya umubare w'abazalendo biragoranye cyane.
amakuru ufite akomeye cyane ahambaye nuko bano batasi ba M23 bari hano mu mujyi wa Uvira bari gushakisha uburyo ki babona aho bagomba kunyurira naho bagomba kwinjirira kugira ngo hazabeho gufatwa ku mujyi wa Uvira neza hatagize ibyangirika cyangwa se abaturage babigenderamo. Ibi rero nibyo bigaragaza abarwanyi banyabo kubera ko barwana bareba kuki ku ruhande rwo Museveni. Ibi biri kuba mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kuba nyinshi cyane. Ku munsi w'ejo tariki ya 28 hongeye kwambutswa abandi basirikare basanga 34 ngo bo mu mutwe udasanzwe bashinzwe kuza kuyobora ama operation. Akaba ariyo mpamvu bano ba colonel bari kuyobora hano muri bino bice bwana Nelson, amakuru namenye neza yuko bari kubahindura. Urumva ngo bari kubahindura kugira ngo bave mu rugamba hinjiremo abandi bashyashya, ngo kuko bano bashobora kuba bafata ruswa M23 kuko biri gukekwa ko ngo hari abandi ngo bafashe ruswa ngo amadolari asanga hafi 7,000 ngo kugira ngo base nkaho ngo baturugamba ngo bikubitishwe ngo hanyuma ngo 23 ngiti imanuka no mujyi wa Uvira ku buryo bwihuse. Ariko nkababwiza ukuri ko bino nubwo biri kuvugwa cyase biri gukekwa, ariko bibaye ibishoboka Uvira yaba yarafashwe kuko bano basirikare b'u Burundi niba ari abantu bafite inzara kandi bananyotewe ifaranga, nibo nabambere. Ntago wafata umuzarendo ngo mukubita ifaranga kuko nubundi wabo ni mu mabuye, amafaranga ntago yayabuze. Ariko bano basirikare b'u Burundi abo ubwabo ku giti cyabo bo bifitemo n'ikibazo cy'inzara y'amafaranga. Ayo mafaranga nabo ubwabo baba bayakeneye. Kuvuga ngo rero ngo M23 bahaye amafaranga, babonye uburyo kibwo kuyabona bayafata kuko barayakeneye. Ariko nta nubwo bayafata, ariko ikibabaje nuko itabizera ngo bumve yuko bari mu rugamba kandi ngo babagenere buri kimwe cyose kigenerwa umusirikare uri ku rugamba. Hanyuma rero amakuru ufite nuko bananiwe gukora operation zikomeye cyane zo kujya kubohoza abagenzi babo babarizwa muri utu duce ngiye kubabwira. Agace ka mbere na gace kitwa Bwegera. Aka gace kakaba gace kari hagati ya Sange ndetse na Ruvungi. Aka gace gafungiyemo abasirikare b'u Burundi basanga hafi 132 nibo babasha kubarurwa, nibo bazwi, ariko akabamo n'abandi batazwi, ariko kandi akabarizwamo na Wazalendo. Gusa Wazalendo zo biroroshye kuko zikuramo imyenda, nta n'imyenda zigira kwanza, bo bakigira abasivile, ariko ngikirwa inzara igiye kubica. Niyo mpamvu uno mugabo wo munyamurenge wari uri hariya ubwo sinzi igitangazamakuru yari ariho aravuga ati jewe ati bambwiye kujya gufata Uvira, ati bakampamagara saa 8, ati mbere ya saa 8 gato nka saa 7 bagena banamaze kuwufata. Ariko kandi bamubaje ku kijyanye n'igisirikare cy'u Burundi ngo gikomeye cyane kiri muri Uvira, aravuga ati abasirikare bari muri Uvira ntago baruta abasirikare bari hano muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo twagiraga gute twayifataga tugafata n'umujyi wa Goma. Ati kandi abari bakomeye bose mwabonye ko twabakubise tabari hari ya Uvira rero tibaroroshye cyane kuko bose bafite ubwoba. Icyambere ntibafite aho guhungira ko bahungiye mu mugezi wa Rusizi wabatwara uno mugezi wa Premier ya Ruzizi. Hanyuma aravuga ko kandi iyi Uvira ishobora koroha cyane kurusha utundi duce, atariko kandi iragoye, ati bitewe n'ikibazo cy'abaturage bari muri zira axe kandi batuye mu duce tugiye dutandukanye, kandi utwo duce tw'udukaritsiye tukaba two twitekeyemo aba basirikare b'u Burundi. Buranaga umusirikare apfa gutura ahantu atabona akura ibyo kurya, kuko niba ari abantu bagira inzara na abasirikare ba mbere nibo abantu bagira inzara kandi banarya cyane, bakenera ibiryo keshi ku munsi. Amwe mu makuru mfite nuko bano basirikare rero M23 yabambuye intwaro irangije irabatunga muri zo axe. Gusa biravugwa yuko ibitero bikomeye cyane byagabwa uyu munsi n'aba basirikare b'u Burundi bikagabwa kuri M23 byatumye akace kitwa Ruvungi M23 yigiraho inyuma gatoya nko mu birometero 5 kugira ngo babone uko barwana. Abasirikare bageze kuri 12 barabohorwa b'ingabo z'u Burundi. Urumva ko bakoze akazi gakomeye cyane. Niba babashije gusubiza 23 inyuma hirometero 5, kandi birometero 5 kuri M23 mwumve ko ari nko gufata agace kose. Birometero cyane ni byinshi cyane, 5 ni byinshi mu gihe muri mu rugamba. Amakuru ufite nuko rero bano basirikare b'u Burundi bagerageje ibyo bitero babigaba muri Ruvungi, ariko ntibazamutse gatoya ngo bagere mu gace ka Bwegera ngo bajye kubohora bari abagenzi babo babarizwayo. Byatumye rero ibi bice bihinduka isibaniro kugeza na n'ubu n'aya masaha tuvugana urugamba rwari ruri kuba
nubwo rubaye nk'uruhagazeho gatoya ariko urugamba rwabaye rw'imbaturamugabo. Hanyuma kandi ibitero byabayeho kandi nanone muri kano gace ka Bwegera byatumye uduce twari turi hagati ya Sange ndetse na Bwegera twigarurirwa n'uyu mutwe wa 23. Uti mu buhe buryo rero? Ibitero operasiyo zapanzwe nabi zigapangwa n'igisirikare cy'u Burundi, ubwo bagabaga ibitero ntibamenya neza inzira zose 23 ishobora gukoresha, baza kwisanga muri ambushi karabutaka, barangije barabakubita, barabirukasa, barabarenza, babambutsa muri Ruvungi, hanyuma uduce turi hagati ya Ruvungi ndetse na Bwegera tuza gufatwa gutyo. Gusa gace kitwa Sange ko karacyarimo ibibazo bikomeye cyane ndetse n'intambara y'urudaca iri kurwanwamo n'abasirikare n'ubundi baboshywe na 23 bari mu makaritsiye yabo, ariko bafungishijwe ijisho, ntago bafunzwe ngo babashyire mu ikasho cyangwa ahandi hantu ngo babambure intwaro, nabo bo baba baracyafite intwaro zabo, ariko amwe mu makuru akomeye cyane mfite nuko zino ntwaro zabo bafite nta kintu bari kugira gute, bari kuzimaza. Hanyuma rero ngira ngo murumva ko ibintu bitoroshye, iby'uru rugamba nkomeje kugenda mbikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ariko mbere yuko wenda mva muri zino axe bwana, ndagira ngo mbabwire yuko hano muri kano gace ka Runingo kabarizwamo abamerceneri ngo batitiye ku rwego rwo hejuru cyane, ngo batitiye ngo ntago babona uburyo kibaza kwataka M23 ngo bitewe n'ibyo bari kubona ingabo z'u Burundi ziri guhura nabyo. Buriya rega ngo uvuga batarabona utaragera ku rugamba ngabona ukuntu biba byifashe, ntago yamenya ukuntu runo rugamba rumeze. Utaragera ahantu ngarebe 23 iri gufata gacu ukuntu biba byayibijija kuya, ntago amenya ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari intambara mbi kandi intambara itoroshye abe na gatoya, kandi intambara iri gutwara abantu benshi cyane harimo n'abasivile. Kuri uyu munsi amakuru namenye nuko abasivile bageze ku 8 bose ngo bashobora kuba bagize gute, bahasize ubuzima mu rugamba rwabaye rwahuzaga FDNB ndetse n'uno mutwe witwaje intwaro wa 23. Bagerageje kubagaba bitero ariko n'undi bisiga bifasha ubusa. Ariko reka mbabwira aka kantu sinagenda ntakababwiye, mbabwire ko cyitwa umumerceneri nyaboneka, ati babanye merceneri bari hano muri za Ngungu, hano muri za Sake, hano ngaba no ba merceneri bo muri Wagner Group ngo bari bakomeye, ngo bari ngo baratinyaga ngo bagahunga urugamba. Aba bo sukurutinya gusa n'intwaro bazizinze. Fite amakuru yuko bafasha amakamyo sinima navuga amakontineri, amabisi ano atwara abantu, ngira ngo urayazi. Aya mabisi rero ngo niyo bakoresheje batwara intwaro, abandi bahunga baganahungana amazahabu. Burya zahabu ntabwo ziri gutwarwa n'u Burundi gusa. Aba merceneri nabo ngo hari ukuntu bari kujya bicukura utuntu tw'utuye, ngo kuko ngo bari kubona yuko ngo shwadiro yo kurwana na 23 ngo atari nziza, ngo ahubwo ngo inziza ngo niyo gufata abazarendo ngo bakabashyira imbere ku rugamba, ngo hanyuma bo bagashakisha hari za zahabu nziza ngo nese na diamant nziza, ngo hanyuma bagakura ngo bakabona amafaranga n'uburyo bwo kwihemba. Ibi rero bikaba byabacanze, byababereye ibibazo bikomeye cyane. Ibi byatumye operasiyo zabo zimenywa n'uyu mutwe wa 23 ubwo bari gukora ubutasi bwabo. Birangiye rero babakubise n'abashwikuriza. Ubu tuvugana ahantu hitwa Runingo, umumerceneri yamanutse yigira hato hepfo gatoya ahantu bita muri Kiribasha, ngo hari ibuye rya danje, ngibuye ryiza. Ahanga rero niho bashikamye bari. Hanyuma umuntu bita Evariste Ndayishimiye aprito umuntu bita Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo yagiye ku misozi, yagiye mu butayu, ari kwambaza uhoraho avuga ati fasha mana yanjye, fasha M23 nyemere, ati kuko nta yindi gahunda afite. Ariko amakuru mfite kuri uyu mugabo Bwana Nelson, amakuru mufite nuko biri kuvugwa ko ngo aramutse yemeye M23 imwemereye, ati yakora icyo bita revenge, yakora icyo bita kwihorera, ngo ndetse no kugaragaza noneho imbaraga zidasanzwe kuri uyu mutwe wa 23 waba wakiriye, ngo kuko Uvira tayari yahita batombe, Kisangani tombe, Warikare tombe, ngo n'utundi duce tukabatombe. Sumbaze ngo yabivuze yitwaje iki? Ariko amakuru mfite nuko burya ngo hari abajenerali bagikorana, aribo babandi wabonye Kisekedi yahise atera icyizere, bakata babambura amapeti ndetse na buri kimwe cyose. Ibi ngibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane kuri uyu mugabo. Biri kuvuga ko n'uwo yita General Kasita, niba ari generali uyu mukoloneli nawe uyoboye urugamba, uyu nguyu Kasita nawe mu bwoko bw'abanyamurenge, nawe biri kuvuga ko yatangiye kukomanda urugamba, ariko abasirikare bakamunanira.
bakamunanira. Ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane. So agataho rero nkomeje kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ngira ngo wenda twata dukomeza n'andi makuru ya hano mu Rurambo. Amakuru naho ari kuvuga yuko jenoside yateguriwe bano banyamurenge ngo ibice bahitane, igapangwa n'aba ba mayimayi bo kwa William Yakutumba, igapangwa na bano basirikare b'u Burundi, igapangwa n'intera hamwe FDLR ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bikaba bigiye kubakoraho ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru ufite nuko twirwaneho yakiriye intwaro n'ubundi butabazi n'ubundi bufasha bukomeye cyane buturutse muri AFC mu 23 ngo bakaba bagiye gucakiranira muri utu duce ngiye kubabwira. Agace ka mbere ni hano muri Rurambo, agace ka kabiri ni muri Rugezi, agace ka gatatu ni muri Mikenke, agace ka kane ni hano hafi no kwishyamba rya Kabasha. Naho imurenge kuri komine Rirare ya Minembwe hoho biragoranye kuhagera kuko bano basore batwirwaneho bahafashe kera. Ubwo byasaba ko babanza kubakura muri utwo tu axe. Hanyuma hano mu maho plateau ya Zamwenga ndetse na Zamfizi haravugwa abasirikare b'u Burundi ngo bagiye banyemereye ngo bagashakisha inzira, kuko ngira ngo murabizi neza cyane ko no muhanda wa Kaziba werekeza Uvira ufunzwe n'uyu mutwe wa 23 ngo bakaba batangiye guca izibigunda bazanira intwaro bagenzi babo. Amakuru ufite nuko iyi operation igiye kubapfubana burango nta uvumi w'Imana itavumye. Amakuru ufite nuko ngo urucira uhita ukomeza muri comment umtubwire urucira nde rugatwara nde. Ibi ngibi rero byo bibaye ku basirikare b'u Burundi baje bitwaje ko bagomba gutsisura bagakubita bano barwanyi batwirwaneho ndetse n'abaturage b'abanyamurenge bose ngo bakica nta numwe bashize. Ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane, gusa batabaje amahanga yanga kubumva, niyo mpamvu bise twirwaneho birwanaho ngo kandi bari kurwana kugira ngo ngafande atazagira atazabagaya. So ibyo rero biri kumvikana. Gwero bwa Nelson twari ya Karehe tubabwire ko hano muri Kavumu operation ziri gupangwa zimaze imisi. Ntago ari operation ya mu gitondo, ni operation y'ejo n'ejo bundi, ni operation ya hazaza yateguwe kandi ikabiri gushaka gushyirwa mu bikorwa na leta ya Kinshasa. Amwe mu makuru akomeye cyane mfite avuga ko bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta yaba Wazalendo ndetse na za FDLR biravugwa yuko bemerewe. Se unongera bino bintu mbisubiremo kandi mbibabwiye keshi. Nabwe ko bemerewe amafaranga gusa kuri ishuro noneho ngo bavuze ngo nyama kwa nyama ndapfa ariko nanjye ndapfa nisha umwe muri muveturuka. Atuko byagenda uko ariko kose uyikavumu tugomba kugira gute kuyiraramo. Amakuru ufite nuko utamenye ngaho Wazalendo zivumbutse ngo zivumbutse kubera yuko hano muri Kavumu n'ubundi iyi Kavumu isanzwe iri ahantu wenda ubona yuko atari muri riske yo kuba yakigarurirwa na bano barwanyi barwana na bano basirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Hafitwe n'umutwe wa 23 kuri ubu, ariko ngo ibitero byabaye kandi bano barwanyi binjiramo muri Kavumu indani, binjiramo bamaze kwinjiramo rero bwa Nelson bagezemo ngo bakoze icyitwa operation ikomeye cyane. Bakoze icyitwa operation ikomeye cyane kabisa yo kwigarurira n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye tubarizwa hano hafi n'isatere ya Kavumu. Gusa ntago ibintu byigeze bibakundira. Amakuru ngende gusoma hano nkurikije nawe umuvandimwe yanyoherereje yambwiye bati ati hano muri satere neza cyane hano ku kibuga ati humvikanyemo amasasu mu masaha yatambutse mu kanya gatoya, ngira ngo hari ku mugoroba humvikanyemo ngo amasasu kandi byari bitero bya Wazalendo. Ubu tuvugana ahantu hitwa muri Katana ntago Wazalendo ziriyo zizibagirwa ibintu M23 yabakoreye. Ati bakubiswe baburirwa irengero, binjirana no mu mashyamba mu ishyamba rya Kauzi Biega basangamo abasirikare bama 23. So ngira ngo rero hagataho ibintu biri kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ahangani muri territoire ya Karehe, ariko uri muzamuka hano muri Kavumu uba warenze territoire ya Karehe winjiye mu yindi territoire. Gusa wenda twihuse cyane tugarutse muri Sud Kivu cyangwa muri Kivu amajyaruguru, tuvuye muri Sud Kivu tute dukomereza amakuru yacu hano neza cyane muri territoire ya Warikare. Banze mbabwire operation zihari uko zifashe. Mbere gatoya wenda yuko twinjira mu rugamba indani kwa ndani rwabaye kuri no musi, reka tubabwire yuko ahantu bita muri Pinga Wazalendo ziri kwirwanaho ngo zirebe niba zakigarurira igipinga, ariko ibintu byanze byabaye ibibazo bikomeye cyane, kuko kuri ubu ngubu biragaragara yuko ntacyo bakora kugira ngo bisubize igipinga mu buryo bweruye. M23 ifite igice cyitwa Pinga Bushimo, mu gihe
Wazalendo nazo zifite agace kitwa Nkasa. Ni Nkasa, ni agace kitwa Nkasa ariko bagasangiye na 23. Aka gace kitwa Nkasa kari mu birometero bike cyane n'ikibuga cy'indege cya Pinga. Hanyuma rero bakaba bakubiswe bagasaba raforo, hanyuma abandi basirikare bakababwira ati none se izo raforo muri kudusaba zirabageraho ute kandi mubona ko mu 23 aho tuzinyuza hose barazitwambura. Akaba ariyo mpamvu rero ubona yuko basa nkaho baneshejwe, bakaba babuze icyo bakora, bakaba batangiye kugenda bagira gute bandika inzandiko kuri 23 ngikomeje kwigarura ibice byinshi cyane, ngo bigo rero ngo bari kuviyora ngo amasezerano cyangwa se ngo amahame y'amasezerano bagiranye na leta ya Kinshasa. Ibi ngibi biriko 23 ntiri kubikozwa. Ngira ngo bwana Dr Oscar Barinda yaravuze ati twe nta duha ya gatandatu dufite, ati ntayo dusigaje kujyayo rimwe gusa tugiye kureba ibikubiye mu mahame y'amasezerano twasezeranye, noneho hakabaho gusinyana amasezerano y'ibihe byose. Aya masezerano rero y'amahame nayo ubwayo ntiyubahirijwe, ngo igihe bari mu masezerano y'amahame leta ya Kinshasa yakomeje kubagaba ibitero ndetse no gukusanya ingabo izegereza ku bice byose biyobowe n'umutwe wa 23. Ati ibyo bakora byose babikora birwanaho. Ati rero Wazalendo mukubite, ati uko byagenda uko ariko kose n'ubundi nawe agushikiriye yagira ate yaguhitana. Ati mugomba gukora iyo bwabaga kandi mukarinda umutekano w'abasivili. Mu gihe leta ya Kinshasa nayo ivuga tuti M23 ikomeje kwigwizaho ibice bigiye bitandukanye n'ubundi tubarizwamo, aho kuri ubu bamaze kwigarura uduce 6 bavuye ahitwa Peti, Katobi, Bihendo aho muri teritwari ya Walikale by'umwariko mu gace ka Pinga. Bakaba bamaze kugera muri Pinga Bushimo berekeje mu gace kitwa Nkasa, nako bakaba bari gushaka ko bagasangira na FARDC. Ibi rero bikaba bikorwa bitemewe ngo biri gukorwa n'umutwe wa 23 mu gihe bafitanye amasezerano y'amahoro na leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko kandi ataraho gusa yigaruriwe ibice, kuko no mu tundi duce turi hano hafi na Kasheberi ndetse n'agace ka Kibati tubarizwa muri teritwari ya Masisi mu nzira werekeza ara neza ku isatere mu muhanda ukomeza werekeza hariya mu isatere ya Masisi. Haravugwa nayo ibitero bidasanzwe ko M23 twaduce imaze imisi yigaruriye, ngo yongeye utundi tubiri turihereye muri no groupement ya Kabasha. Ibi rero bikaba byakomeje kugenda bifata indi ntera. Tugarutse nyuma gato muri teritwari ya Walikale tukababwira andi makuru akome cyane hano muri Samambo, anako tunanasoza giye amakuru namaze ko mbategurira. Tugarutse hano muri kano gace ka Rurambo, amakuru mafite nuko uyu munsi hiriwemo operation zikomeye cyane n'ubundi zakozwe n'umutwe wa 23, bikaba rero byakomeje kugenda bikorwa bisa nkaho bihindura isura, kuko urana ko bari gukubitwa ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi ngibi rero bikaba byatesheje umutwe za FDLR, zabuze na raforo, zabuze n'ibikoresho. Amakuru ufite nuko M23 kugenda ijombora nk'ijombora ibishyimbo byanyagiwe n'imvura. Ubu rero tuvugana ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Muri turi amakuru mafite akomeye cyane nuko uyu mugabo bita Thomas Rubanga wiyemeje gufata akano gace k'umujyi wa Kisangani. Bikomeje kumubera ibibazo bikomeye cyane kuko yavuze amagambo akomeye, kandi kugira ngo yigarure no mujyi wa Kisangani biramugora cyane. Kubu tuvugana yabivugaga yegereje agace kitwa Pofi, ariko kugeza none ahangaha aka gace kitwa Mpofi arakareba akakarebera kure cyane, kure pe, ku buryo cyona yuko binagoranye kuzakigarurira. Mu gihe yari yavuze ngo yiyunze na 23 ngo kandi ngagomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo tuno duce twose ngo akatwiga tena ngagafata umujyi wa Kisangani, ngo hanyuma ngo M23 kazazisanga ngo yarafashe Kisangani ngo ku buryo kibizaborohera ngo kwita berekeza Kinshasa. Kuko urabizi gufata no mujyi wa Kisangani uhita ujya mu muhanda, plutôt utufata ubwato ukerekeza Kinshasa mu gihe gito cyane, mu masaha atarenze rwose makeya cyane ukaba wikubise mu mujyi Kinshasa. Hanyuma rero uyu mugabo yavuze ibintu bimukoraho, kuko FARDC ifatanyije na Codeco basi batangira kubagabaho ibitero bikomeye cyane. Hari uduce tugeze muri 3 bigaruriwe. Utwo duce ndi kudukurura neza cyane, shaka n'amazina yatwo naho duherereye ndetse na groupement tubarizwamo, nkaza kwita mbibabwira mu makuru yacu ari buze kubakurikira. Gusa kugeza kuri ubu ngubu umuntu bita India Queen cyangwa se Innocent Kayina aba yahuye n'ibyago bikomeye cyane byo gukubitwa. Abasirikare biwe bakomeje kuhashirira baraswa na FARDC. Gusa ndi makuru akomeye ntagenda ntababwiye nuko UPDF kera kabaye wa mugabo uyu mugabo mukuru w'ingabo za Uganda Innocent Kayina Rugaba Muhozi yavuze yuko agiye gukora iyo bwabaga akarwanya bano barwanyi bo muri ADF naru
abo tuvugana rero akaba yamaze kubishyira mu bikorwa, ari kurwanya ADF NALU yivuye imbere n'inyuma. Nibyo bamaze kwirukana ADF NALU mu birindiro bibiri byabarizwaga muri teritwari ya Rubero ndetse bikanabarizwa no mu mujyi hafi na Beni ndetse no muri Ituri hano hafi n'umujyi wa Buni. Ubwo urumva ni ibirindiro bitatu tena bamaze gushakishamo ADF NALU. Ibi birindiro bari barabihize ngo igihe kirekire cyane ariko barabibuze. Kuri iyi shuro rero nabonye aherutse kwandika avuga yuko ngo yishimiye ubufatanye bwiwe na FARDC kuko bwatumye agera ku ntego yiyemeje zo gufata umuyobozi mukuru wa ADF NALU, ngo nubwo batamufashe ngo ariko bamukubise ngo bamurenza intara 3 yerekeza mu ntara ya Hotwe. Kurumva rero ko bikomeje kugenda bihindura isura. Uyu mugabo kabisa ari mu kazi gakomeye cyane. Uyu nta wundi rero ni Innocent Kainerugaba Muhoozi, akaba chef d'état major w'igisirikare cya Uganda cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ubwo afatanyije n'abasirikare badasanzwe ba FARDC mu guhiga bano barwanyi bo mu mutwe wa wa ADF NALU. Uyu nguyu yica abaturage ntacyo bahora, aho bibarurwa ko bari bamaze kwica abasivile basaga 83. Abo basivile kandi bakaba barishwe mu gihe kingana n'ibyumweru 2 gusa. Urumva ko n'abasivile bese ujanishije n'amezi wenda ugafata nk'umwaka ukabarura abaturage baba bishwe n'uyu mutwe, kuko hari igihe biyongera ntago bajya bagabanuka, wasanga ari benshi cyane. Akaba ari impamvu rero UPDF yabirebye ikavuga ati ntago twabyihanganira, reka twambuke muri Kongo tuze kugira gute kurwanya bano barwanyi bareke kwica abaturage, dore ko kino gice cyose UPDF irwaniramo bari abaturage ntago babita ba Kongo, baraba bafata nk'abanya-Uganda kuko n'ikirimi bavuga ni ikigande, ntago abeshi bakunda kuvuga n'iringana. So rero ngira ngo amakuru narifite nayo ngayo